Orutindo rwa Yoweri Museveni. Ubu bayamukoro go kutongozaho kuri Orutindo rwa Ncwera uriyo mwezi wa speaker yarwaye yasima mukuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abo kwicereza kombe ko Orutindo rw'umurembo muri Mitooma orije kuyambaho mbiyentambura na mlongo mu kutambuza imishuburo ukurugombyaro okuzomtown Orutindo icyo tubasa kuba twatakize twakora byone twakozere ngokoro Orutindo owayemeririreho akarwehera ni President Museveni. The initiative following the request from the Chief Administrative Officer to the Ministry for support the construction of Ncwera bridge after the existing bridge was damaged by the flooding event on 16th. Right Honorable Thomas Tebwa yashaba ARM Pass Technical Services ukureba ngo baherezo mchabanyamtoma umukuganyura mu project teji kurabira umukubaheze merumo aba ampas omo twine mabana biri bari kubase niho abaro manguzesa bazwanisa kwecho keruka lasha ngumwale to mutlo kwaje ofeka kumwamya kuri ela nizawa contractor zaibali izaka kama makakiri kakasisi ndo betalo wajeruwa ngawa wadawalia wadaweka ni mawashiza bamwe abataka abatwirinde bakosa Orutindo okumwana bwire buringwa batshoboje mbere batwirinde barabamu kandi bire tarununji ati isumu yarwo munsaho yesati yago mizi ite yagenda ntaridonda yabona akon kantine cyase kugira ngo zo mizi hakara hari murye Orutindo kubahereze kugenda umukubona kwitu twagezaho na gitu ngabataka twatanise ba RCs twena kugezaho kurtinda hagatindo kaho naho ataka makoko umwezi wa speaker yarabara bahibwe mirimo n'abakozi be okureba ngo bakoze suggestions za government kugira ngo umuntu akoze Orutindo nanda kuba kuzaka shoka cement abeyi mumanyo ni mariyo nayibaka na remesa wachira abo banabo abibine umuntu asa kugenza haguti Orutindo rwa Ncwera rwatanisisha ziriya Ruhinda North hamwe na Ruhinda South kandi abataka bahinguza kuyeterera mukuru w'ihanga ryaba rya hirokora kandi barvara ubuhanguzi bw'imyaka igana amakuru agagasha kwa Olivia na Sasira habwa Charlie West omuri Mitooma turete Yoweri Museveni bridge abakora